for ya mama jua mama kwa bebra so mamuni ya maudo biso nsamo ya kekesi eni enyumre yeba na ye de babe so mo wo Sompa television so sauti enka obuno ni afumantem ne mo a Sompa 98.9 FM ekutemu enyumre sa wo obuno east ya se yetechima no kransa kentampo Sompa 90.7 FM so no ekutemu na asantemantem ne nkwado nyina Sompa 93.1 FM so ekura yemu enyumre we nsamo a ya etwa mentimfi chese frim petrepene mpatrapa magiatum ni yakekese ni eba ede ababesomwo ensam no so na poso ni Ghana posi adwuma de ababetugya semranche bi na no pai omo ekobo kro no Adabraka bonten so ewon krapompre mantem no mu omo atemranche ahweso a omo epewunum achechiri wo mu nyina manta mom se bro nyankoko ede wono akwako gina emra no ene yate se yade bi ate sika so a emase ede mo kasei nipanum ene yade ne ekumwo mu a afoforo binum so no eda hospital a doctor for promo kwa ede amawunum abato comments and impeding for so dia tudwa se ensebia nipa binum ekeka se ai wonum akwa print ballot papers na mana broso no omse sansem na yoru wi adasam nsese yesoso no krabia eni eyesa ensem ne mum obza for weni afoforo pinu a ene akekese ene se kase abia wo bia no adwumrei yeba na yede ababesomwo yere aseda ema eye 3A eye heba center womo eritri ku capsule sabedwa so abzafo koko net se de kra no a ase etu ama ase ahye wabra upebie anonom food and drugs authority impedifo agatumu a bemma chese unya binunom a usisi mu hankranom ene usisi mu sade ni nyina ebeyi ama mogena timi ediefusane ama ososo watime dudu wanum edidi wa yase atopa ede asekedi amponyankrompon de enemonyam enya na e pharmacy shops ene drugstores ahudu no mo the food and drugs authority impedifo age ede atum 21st clinic so ede siatica ayar sanyina ebre eye amansan etie ene se siatica yade na kwakoye intiri no a efri usisim ede fa oto ase ede fa osrem kofa nankokom so hu fa nantu de kosu nampodo so no etimi twetwewa medu ba bia account dem nyina bubu jojo na bia wo de akwakohye stroke so na nye stroke na ye wo siatica intiri no a emu asisie no a moja ntimi comment no na akwakofa sade na ba ko 21st clinic ni wonro ewo mfidie ewa doctor for wa nurse for nim defo a wo mo ebetu yade na sede ama wo mizone 5G drink no Yuguswa ya yenunum mo amoko wedding ne moko yene moko parties ne moko birthday parties ne ade a moko nya mizone 5G drink nunum ye no mudi wa dance ye drink no correct pa yankan kanko a se mango so mango nko a se ye bofre so a ke se bofre nko a ye fa bibia emfremu opedudu atu atone anu afre 0246 270221 express group so adama wo mo ediye tukan akwa manfo nkro so akwa yedwuma akwa kosua de so ebia otra yeye wonya eye school bia wo kwa kosua de wum wa brochimam wonya yanka nya scholarship bi so no ta ho de ma wo a enke bebo mo wode sua ne wade kire ne onim dia wo kwa kopɛ no hodom na wie pɛ yode ama eno na express group say o ma bia o ma prato no ma bibia wa wo pɛ se wo koye dwumbo wa brochi wa pɛ se wo kona wo kosua de wa brochi wo so a ebia wo no o pɛ university bi no akwa koye o masters wa akwa koye o PhD nomni ade wo ho no mu a obenya scholarship no ehia ne se obekọ express group o maboboa no na no no akwakodi nkomo o mai bia so Canada US no UK Australia New Zealand Germany Belgium o mai bia ya opese wo koso kokosua de ekoye adwuma no o mo edo obekọ dodo from 0249 000448 0249000448 and EB Pro services for so no a businessman China mem China kra ya fa ne se Guangzhou mo ene ye de mo eko mama no tua se kro se ne kuta China mine no e ba ne manufacturing no ene dwedi a Guangzhou kro no ene kuta China mine no nti ye businessman ene businesswoman China mem no makodi na watchi mu ho no mo a kwa mo kwa akodi ho no so no ye be mo ma hia businessmen akesia kese so hu na mo no madidi nkoma afa yonko a efi ho no mo kono obeba be your partner o business mu a obebo ama odwade awudi atumpon we emi pro services for and decide we Ghana businessmen eye adwade for ma nyina na watchi mu a ne de mo kwa akodi China bonten so na waboka kra no be 2000
$499. We know o China visa shim hotel a obeda o breakfast a obedie chese factories ahodo amobe kokoko no nyina na nyina ehyehyemu bia we nhyeda nyeka bia o se isi ho kwan ema dwumedie kesiese omfa wo ho enhyemu opemu nhyemu bia no afre 0244924573 0244924573 we Amy Pro Services for na efrefro na busia we nom ene nwumeku akese a enwumre wono mo bomi chidom abomado ama me vemu a bia wo bia no metimi aba no maba besomwo me di na answer sign na ya obo amali bia boga busia for yenye brey na afinsam no yenkoma nkasa emfa emamo yedemo hyase de efri awudisam ene arehosam a ene esiye ewo enkrapompene mantem anopei era anopei adehia ewo adabraka bonte so enkrapompene mantem a wo mo ehunade wo mo hodwiri wonum wabra no pa tututututututu yese shop bia wo mo eton agudie chese komuade ne asumade ene watch ya ejeyedi gold ne diamond nom na yeye yese shop kese pa ewa adabraka bonte so a sa dwadie we enomo no ho no homa hu ne esi ye no mu ya ene semrantie bi de ka ba besi ho no mu a ene tuoi wo edi ahim wo wiem sa tututuo na chese memme nyina da ne ma soso da ne nkwada ema nkwada de chese mo ye nkyene kra na chese wo mo ayirem abusia sa wo ka me ho e Sompa television so anwumre ya obohu se sika o eno masesa no botomu a wo mo de eba no ena kwabrane na apega ne nsa eda ko tale so a wo mo edi tuasi ne so no na se utie eye nkomo ne deda ekoso e wachira wote se etuo no se si bradadada esu bradadada ni etuo no susu no enye pesa ne ti abrofre nom ne bia ohwa eye AK47 nom eni tuwa kese ena mrante ne wo mo ede ekokro no ye ntete a ye tete ene se ene kro no ya boys ne ko boye ewo adabraka bonte so nkrapompene mantem nom no ye sisika omo sesa ye no enye sika ketwa be 60 billion ene ne wono mo ekotwe ye ede efree shop wono mo ode ba eye sika foforo no mo a ye se 6 million Ghana cedis ode ko sika dada no mo a na ke se be 60 billion asam ene ye ken ena mrante no ekosesaye ye ntete a ye tete ne se nyame ya dom obi a ho anka de na so agya ayamhyesie ene eye adeso a omo ede ababesua wo ya eye shop no ye ne dia nya asamketo eno ena Ghana posifo ede krata ba bonte anwumre ya se sare hosam esiye ewa dabraka bonte so nkrapompre mantema no pay no enye se bia o mate atwi o mani se penimbo ne bia we from abone wo VIP basem o mate etu ho na monwo a wo mo atem rante ne maba wa posifo ahweso a o mu chi no mayi mu nyina ba bia sa rante we ete bia no aposifo ahyebo se o mba fifi madredi maba be ma wiem akwakosi ase no ma chechire o mu nyina amanta mo se buru nyankoko a omodagya ho edo no akwakogina emra no kaya omode koye no yese eye Toyota Highlander ibi nye ya baso foforo ya boys yi dadam yi mu bia eye dada no ha dada ni bi ena wono ede koye ekoko boss akro no na chese wo mo sesa sika ni nyina wie ya wo mo kono ena kesituo no soso de ena yeso mo spray ni wiemu ani na sika no soso sika no mo sesa no no mo tubi so peti wiem no mo tubi peti wiem no mo tu peti wiem ko sese wo mo edwane ede efri eye bia wo mo ekodi sa abonefo sem no enti aposifo de aba betudwa se be bia mrante no ete bia no wo mo epewunum no mo achechi wunu no chesu so no wo mo chese bambo Adabraka ene mpotemu nkrapompre mantem soso no wono agiremu a womo ye ne ombetimi bia no machechire samrante we edo no akwakogira mra no ye sebobo sa asemi ye ne edi achide bi frato bia no ye mfa enkamemu ye nto aso na ye mfamo enfree sansemi nso na ye mfamo enko electoral commission fo atena ye abza fo sa mo ka mo nsa ko no sa nanu mu nsia aka nafu abaduasa enum be 35 days na Ghana for ye babo ye ho lazy ebuto mi akwakoto aba akoyi mampani anvie na ewe
ye nimi wode nhihye beba begu akoma mo man no afa na ntuma papa de afra na fe so no ya saa so atu ayi mrasebegafo a omekwa akotena mrasebegafiem ayeye ni no ahyehye mra papa ama man yi afa ya pese na de gedon papa bi de afra na abato no aye kwa akoto no na electoral commission mpanimfo de ababetu ga sense bia amanfo keka no abonten say aye na electoral commission fo yese ballot paper no aye be kwa akotintimu ayi president ni yampi no yesi say kra de so ma printing mana brusu o ma print ya e ma chese surplus egu akire nya asem keto eno na electoral commission mpanimfo ababonte eka ama amansa nyina tie se sansem no a nipa binum ada na prawanam ewe ne djjjjjjja wo mo ama tuntun sansan so eka edi tumfuturo gu amanfo ani so no wo mo se no kra bi anim ensese yesoso electoral commission mpanimfo nhyehyɛ ya wo mo edi gu akom ene entiase apam a wo mo ani amanyuku ahodo no ekoye no eno a ena wo mo eye ho adwuma bibia nsesan ballot papers no wo mo imprint ma ne mro so bia ni owura eye bossman asaria wo ye penimpa be de ekira wada abato commission natena ye ano ena ode sansami atudwa. The total number going to this particular region. This is the total number going to this particular constituency. So if you hear anyone saying anywhere that the Electoral Commission has printed more than the necessary ballots, that's a complete lie. Because the parties are aware, they know the ballot statistics for each region, for each constituency. And in this year's election, what the Commission said is that we are giving each constituency an increase of 2%, and that's exactly what we are printing. So if you hear anywhere people say, oh, the EC has printed excess of 3,000, 2,000 here, it's not true. And the parties are here, and the parties agents themselves can testify that indeed the numbers the EC has given to the parties, that's what we are printing. That's what the printing houses are printing, and that's what EC officials are also checking, and the parties are also checking. And as I indicated, when we finish all the ballots for each constituency together, as far as each region is also concerned, will be bagged, and the parties are going to have their seals on the bags. The EC is also going to have its seals on the bags. So everything is very, very transparent. Thank you very, very much for your attention. Abzianfonti we Dr. Bossman Asare wona ye penimpa be de ekira wo my Ghana bato commission no utua no anana ocheche nsemmudi a kire nsemdwefo no we mra na nsemdwefo ene political parties amnyuko awudo ni nyina wo mo anamusifo akọ na eje mo kwa kofi o mani ko twa wiso community asantemo pepi se jare bob no e de ahwenkrata no a wo mo print ye no masese ne dodo e na ochese sansem no a ni pebi no tete montene so ekeka no kra bi anim enti asia omone amanyuko ahodo no eyeye nenu a en electoral commission mpedimfo edi eho edwuma no yemfamo enfra abato commission mpedimfo atena ye yemfamo enkwapom dinimu na entity ya Sompa FM ne Sompa TV nsamtwefo ababeto yapono so ne se nipadnum na cholera ekumwunum ewo kaso abonten so eye ewutu senya east abato mpeso so ewo emfifi mantemum emase ne mo kase yese eni eya yenyan nipa ba dua saso so na eye apomdi adwumayefo egino mo na so ewo kaso polyclinic ya wo mo epre wo mo nkwa ede amawunum ma me Anita Love Obo Amisa wono ena eye abankra chepeni ewo ewutu senya east abato mpeso so wo emfimfi mantemum eye ne se bwa ena obebo apomdi adwumayefo abaso ewo ne mpeso no so titiro ni a doctor fo ni a nurse fo a eye adwuma wo ne mpeso no so oso obebo wo ma baso ye pa se yade sori ye na ebebo mu nyina pompompe no se ni a doctor fo sori gira ya nipa gi twi yajeji wo mu gua ya sabia a doctor fo timi kutekutemu adodo no a eda so etiase no obebo wo ma baso no wasra de hia o kaso ne mpotem se cholera ya ye kan ya se nipa num akum wonum ama adua saso so no eda ya sabia o motibi o mu wo mu edene no eye fin o ye fin dodo Ghana ye fin dodo nti obesra mansan se obia ene se ye wo gata se ye wo fichire se ye wo montene so na wahwese ubedini ni se beyo na eye ombetimi ede yade ne so enkonim enam so mampanimfo so a omo ehwe apomde ne ho nsensem de atodwa se aye se ye no omo entrent no moto so ehwe se kasoafo na enya ono masem nti omo nko anka omo ede a doctorfo ene apomde adwumayefo ekọ no mo akọ akobo akoso so ano se beyo na enkotre
mebia emeka omamu no nyina nti wei eye de ye tete e de free kaso abonten so ewo mfimfin mantam no emu ye hyemo boso sa asem wei eja ye de akire pa de mefra to bia no ye mfa enkame mo ye to aso Dr. Alhaji Mahmood Bawumia de na probo wo afmantam no mo ebe wiye ene na akwakopia sutifi north abaton peso aso ewo afmantam no mo eye Kenya se number 1 wo ko ye no wasre nananom ene adehia ewo Kenya se nyina so makwan no a atete apans ma wiye se amakoni edu no wo hye won mo bo sa bro so ye monwra December mu ne enkodi bro nyade na contract akro na wogina so yeso adwuma no na watene nsa firi ho a adehia ne bitima hye ntoma fufuo ahye white shirt etima bakuma se akonkran wabra wo mo enya haubia Vice President Dr. Alhaji Mahmood Bawumia de sansemi tuja wabra okọ nananom na so o Kenya se number 1 ko cheche ne niso ade hunu mo de kire wunum na opa wo mo chew so mo mfa ncha ban no o mo kwan ne de abro so December na contractor no etene nsa de free ho Minister onomo ebe ye meeting on it me so me de na ho de betaichi na ye ne GTech for no I kasa so that you betime nya accreditation no aba Neighbor and a paying who say contractor no feeding to Kenya say quine so doing NTBA mobile who say asphalt ever dasso na aye team among before I to aba na me contractor no yebeka sabat edima all you know what was say ordinary asphalt machine no aba inti NTBA obe kuta atoso amamo ebe market no so contractor on it so the be juma mosque no so America no mobetiminka ebegu amo hoso any Islamic school America no we na lintina me pese begu ame na me be yo manpenyi because we be yo manpenyi a let me do manpenyi efie wachi enti efie na ndo amesa ba habio abegu akonta enyesa na manpenyi da de manu ababa no ni ni bi mo ha Okwani no onsa onko election bio ombebu akonta bio enti mumfa sia no emmame na mumfa ka no enko mumma sia no na yemfa nko wala wo bibia osini dina Fonti weye aye ahafumantem no mu na yekoye ahafumantem no mu na yekoye we Vice President Dr. Alhaji Mahmood Bawumia na proba wode ebe wiye ne wa ahafumantem no mu na okopie Kenya se number 1 ye wo Sutifi North abaton peso ya so na ode sansemi eto nananom enim ye to aso eguso a edem MPP amanyuku na tena ye na emrante dem aba wa ewo eye wanti abaton peso ya so ewo eye bonomantem no mu na opere ba ko a woye electoral area coordinator ewo mpesia no so esrem ranten mabawa ewo mayimu titiru ene wanchi abaton pesia so se abano a ye lazy ebutu amiema akwakoto no December bosume de to so no wo mo nkoto aba emprimpuntu ni yeyo no mo enya se wo mo amanfo betke kansem a ensem fatan kontompo ne nabrabasem e de achrom no mo de di akira o de sansem tugawabra MPP amanyuko ne fe wo